جابك من دست بيكر مخابن كستون يبون بيجن يك لبن هبون أو جي لكدر الدنيا بما حبدو الناس تكر لو ما جي از يك جوان كسي بشانسم كو از جهشتم أو كسي كو بالنفس شكل دون بشاب بري مبون ملي يعني جبكو كستون ملي راست لو ما جي دبي يعني داخوازك بركور هبه إنادك هبه جبكو جد دولة تا وجد دجمن ويدتر جالك جاران مخابن از بیشم گله جاران کردن اکو کلمه داویجم بر نگه جبوکو به پیش نکرد. از ورم تو واسه نبودی نویسکاریه. تجار جاران نفکر یا افچه بالای هاتی سری من از دست چی بکشیم. از جان جاران دفکرم از بیم که نویسکاری نکرد با جیانا من وی جیان جبوم چقاس به معنی بیا مخابن از واحد فکرم. یعنی هن کس کاری بیشن کسی ام بزوره نکردن نویسکار یعنی کسی جول سر من نه هجانی نگویی فلان کسی و یا جی فلان کسی ور بب نویسکار او تشتکی مبکار از بیم تشتکی وهای کد نویسکاری تشتکی کد هندره مرودایی از بخوازم جی از نکردن تفجیر بردم لی از بیشم یعنی هکر جبو من نویسکاری تو نبیا جیان گله کی به معنی و یا دویا با از بو ما دیندارک یعنی باورمنده کی خورد إنها وهابية أزنا يعني بالا من السر سياسة الروجانة يجي يعني بارتيتي وحزبتي لا بني بيساندر السنة كلهم ود نبيسينم إجا أو برهما أزد نبيسينم جانا قارب كري جروبه كي ور بكري بارتيا كي ور بكري دولتي ور جانا قارب لدجي جروبه بالدجي بارتيا بالدجي دولتي يعني أو جي وهاي نبيسكاري اشترى دوست زيادة كرن ليدجمن قلتنا عالمه كي دبيجه هزار دوست كمن لدجمنك زيادية يعني نویسکاری جمر گلک دوست يعني دوستن نخوي عيش او كسي دوستن هي دوستن يعني نها مرود بين بشتي بسالان يدي قبل جاب نویسکاری خود كبن نكني جاب بيجن گلک نویسکارين كودي دشي يدي خوندوان شي بونن دين بحث كتابة دكان بالإسكي بالميلا بالنامة بالتلفونان يعني مرود زانو كإيدي حسكر شيبون حسكر قالك شيبونن لبا ملتي ديجي وهانن جانا جي نحسكر مروجي در دكان اميجي دبك وهاب اللي از مروفكي وهام از هرتم وان نحسكر خو زو عفو دكم يعني تشت عدل من بكنجي قافاكو نزيكي مدمن الزوان جبك أجزان يعني تشتكي كو جبك أو كسيكو عادزية لكن جبلي أم بيجي جبلي هن جروبين يعني هن كسين كو أورجانيزي كرين أو جمرود زان بيجن هن كس واند عالمين برويجي فهم لكن تشتكي لأن أم بيجي هن كسيكو عادزية كي جابك تشتكي بك باشي بوشمان ده تجرخني عند ترسي أجرخني تجاري نادرسم يعني رخنين كو جبلي أم بيجن زخنة وها بنيتك خراب يعني بنيتك خراب إيه جبرك أنا على من بويجي أنا تشنا الرخنة دركبن إيدي مروجير حاسد مروفير دبه وقبل كنت بوري ناس كرن تو إيدي نافكي تشبه تو أدبيات فان دبي تو سياسة فان دبي تو زاني سياسة فان إن كدار چت يقولون چ نه يقول بله بيش حموس هروكين كرداي كو هاي هنك پروان عجيبين پروان حزكن هنك هرتم وان بدبرك دبلين كاغلو وهان نوهان ام دزانن ل الديمقراطيه جي اود اسي خدي يعني ام بيجن كفا كنت يعني ديمقراطيه كنت بقاري برحنا بكي فكره خو بيجي لتو ازاديه كسكيتن بسينور نكي يعني بويش عليك آزادیت فکری هیه لأن كنت آزادی هنی کدن بسیار بدستونه به هنی کدن فکر خود بیش لوما يعني تجرخني ورا فكري تلبيش بله تجرخنا رفكريم يعني رخنين حري دجواجي كمراتنا لسر مهاتن مثلا ورخني حري ببسنجي عادن مثلا يعني لسر كتاب من دم تاك دبسني يك تدبسني يعني بسنا تبچه تحسي كيف تبرتي قبل يك پس نمی بده و تنی يعني مرو فرق دکه مرو زانم بیش گفت که برهمه خونده به و سلوی برهمه نویسنده به
Ya mesela hem kesene em bejin seber hemen min nivîsan belki ew tiştek lê nefikirîm jî wan bi xwe tê dîtin yani gotî nivîskar mesela divirdi ev sembol ev nizanim çi bikaraniyê ez paşê lê difikirim ez dibêjim bi rastî ji wayê ew tiştekî bikaraniyê demek tiştek dayê xwendevanekî ya ji rexnegirekî wê wek sembolekê dibîne diwir di pesnekî dide ew pesin wê xweş be lê hin kes tenê ku ji bo dilê me re xweş bikin ew gotinê xweş bêjin ji ber ku her tim gotina xweşî ji an nexweşî çêtir e hal vê welatê ku em dên jî li Swêdê yani gava ku Swêdiyek kêmasiyekê te bibîne şaşiyek te bibîne wê şaşiyê zû nadir rûyê te bi awayekî wiha xweş dibêjî te neîşîne te neîşîne belê em hev değişinin em hev pir değişînin yani yani şêweya rexnekirinê jî li cem êşandina kesî li hembere dixwazî vê bêjî yani eva me ez dibêjim gelek caran ji çarçobeya edebiyatê derdikeve yani ji terbiya edebiyatê derdikeve edebiyat jî edebek jêr dibêje jêr dibê rexnegiriya edebiyatê jî hem edeb hem jî têgihiştinekî edebî yani herkes dikare binivîsîn de herkes nikare bi rexnegir taybetî jî kesê ku dinivîsînin nikare bi rexne yani tabii karı ser fikra xwe bêje nihal bêjim em romana dinivîsînim bêguman ez nikarim ez ne rexne ez karim fikra xwe bêjim lê ner rexnegerî nekare te na rexnegerî nekarim lê me tevlî hev kiriye yani heta jî yani helbestê dinivîsînê li alî din roja din tu dimezînî bûye rexneger romanekî rexne dike 30 salên dinivîsînî te di van 30 salan da çi ji vê nivîsandinê qezenc kir çi wenda kir yan jî çi bi te da qezenc kirin çi bi te da wenda kirin yek jêj aliyê manewî ez pir rehetim ez bêjim di vê prosesa 30 salane de ku min nivîsandiye ez dizanim ku di destpêka ku ew kesê ku li dijî min bûn jî her tim fikrek daye wan jî ku ew jî dest pê bikin kar partiyên siyasî bi kar grup bin em bêjî kovalek edebî derdikeve fikrê di yekî dijî kovalek ya jî fikrê di partiyek dijî filan kes serê xwe kovalek edebî derdike çima em kes nikarin kovalek edebî derxin teşvîq dibe teşvîq dibin ew baş e ji wê alî de gelekî baş e em bêjin lê ez dikarim vê bêjim ku diwarê Kurdî de ev 30 salin min 5 kuruş pere ji kitêbê xwe ji Kurda qezenc nekiriye 5 kuruş perem ji Kurda qezenc nekiriye Swêdiyan ji Swêdiya mala Swêdiya ava bû ku her kitêbek me derketî qet nebe kitêbxaneyên wan kirîn yani hejmarekên bijî yani 10 libek bi 15 bi 20 bi 30 bi dîsa kitêbxaneyên Swêdiya kirîn xistin kitêbxanê xwe li ê Kurdan nekirînin yani çi belediyeyên bakur bi çi başûr bi çi deverek din bi yani ne gotin kavayî kitêbên Kurdî henin em ê bikirin piştgirî ve kêmanî kêmanî weke piştgiriyê lê mesela em bêjin ji Tirkî kitêban bi Tirkî derket du romanê min wergeyan Tirkî ji Kurdî bîtir hatin firotin yani bêtir hat firotin hat firotin ez wê nizanim lê min perejê qezenc kirim yani telîfa min dan min telîfê lê ji Kurdî heta ne te çi wenda kir divan salan da divan salan de diqet çek wenda nekirin yani wenda girna tiştekî qet nebe 30 salin ez serê xwe dixim berxwe ez dinivîsînim yani gelek tiş dan min jî belkî من ابنك كرها ممكن از دولمن بوما جالي مادي جبركو دولمندين نازل زحمته لا ولاتك اوروبا يعني من سي سالي سبي حتى يبري كار بكيت كاري دولمن لا زي دولمن اگر ارمانج كوم كرنا برام بي بلي ارمانج كوم كرنا برام زي بر دولمن بوما ليه جيبو من هر كتابك دركتيه از بكلجان كرم از بهيجان كرم هيفيك دايما هجا هر جاري مرسيدس هكا نور البردريم با اوقاس او هيجان ندام دمانه دقت برسكريك درنا كتنا واستنجي مالباطي نو مالباطي تدا يعني او زاروك انت انا مزوجيه بله نها كاري هنري بگشتي كاري كي پر اگويستيه
تایبەتی کاری نویساندنی کارێکی ئەو چەند ئەگۆیشتی کو تو بەری هەر تشتی تو ئینسانی دەر و دۆراخۆ ئینسانی هەری نێزیک تو وان دێشینێ جوان ji ber ku tu wan ji gelek tişta bêpar dihêdî yani gava ku xanima mirov rûdinê behsa tiştekî din dike ew tişt qit parate naşîne تشتي tu تبحث cihana romana Dünyada xwe cudaya. erê îşev ê min ez hevekî bi şansim ku xanima min jî ji edebiyatê hez dike û ji roja roj dijî ew dizane ku ji bo min berê jî yani berê ku em bizewîjîm hev gotu em ne mirovekî siyasî min ez ne li dû ku ez bibim yek ji dewlemenên Kurdan lê riya min ev e û heta niha jî min ev dewam kiriye lê tu bêjî nebêje mirov wext ji zarokê xwe kesî nebêjin ew wextê ku tu yê bidî zarokan tu xwe vedikişîne dinyaya xwe cîhana xwe tu wî wextî zarokê xwe distîne ew zarok jî pê yani fehm dikin aciziyekê li bawan pêda dike diwir de yani mirov cana çê dike mirov cana heqê zarokê xwe heqê jina xwe heqê malbata xwe dixwe lê piştî demekê de ew jî fehm dikin ew jî fehm dikin ku mirovî tiştî yani edebiyat tiştekî wiha ye دخوازی زاروکین ته شوپته باشون niha zarokên ku di malek ku kitêb lê hene mezin bibe hin tişta didiwan lê nayê manaya ku ew zarok ji bo ku kitêb li mala wan hene ew ê bibe nivîskar an jî şopa mirov bidomîne ji ber ku me bixwe çavê xwe di maleke ku tenê kitêbek lê hebû ew jî Qur'ana pîroz bû bi qewlikekî bi derdekirî bû ji pêv kitêb li mala me tune bûn نویسکار درکتی yani